Poštovani gledaoci, još jedan putopis naše ekipe za emisiju Čutvorica. Danas smo rešili da vam prikažemo kako izgleda spomenik prirode Bojčinska šuma. To je jedno, kao što i sami znate, od poznatijih beogradskih izletišta. Evo nas ovde na samom ulazu pešačko-planinarske staze koja vodi kroz spomenik prirode Bojčinska šuma. Pa da krenemo i da vidimo kako to izgleda. Evo, iza mene možete vidjeti 4 divna bela konja. Evo ovdje imate dva, iza mene još 2. Prava bojčinska ergela, kako bih ja to rekla. I oni tu verovatno služe, eto, kad dođu dečica, omladina, bilo ko, poštovani gledaoci, eto, možete da dođete ovde, iznajmite ove konjiće i malo se prošetate na njima kroz Bojčinsku šumu. Prelepo. Ovde okolo vidite dečicu. Prelepa atmosfera. Evo, ovdje smo naišli na letnju pozornicu gde se održava Bojčinsko kulturno leto i različite manifestacije u toku. Poštovani gledaoci, u Bojčinskoj šumi šetnja i boravak može samo da vam prija. Zato je ovo šumskog boema fantazija. Poštovani gledaoci, da ne bi od nečistog vazduha i smoga skrenuli s uma, rešenje vam nudi Bojčinska šuma. Evo, jedna divna česmica ispred letnje učionice ovde. Osvežite se i super, idete dalje kroz šumu. A sem toga, ovde je za uživanje predivna slika, jer ima dosta čistog kiseonika. Sada smo stigli do letnje učionice Futura i sada ćemo se približiti da vidimo kako izgleda učionica. I evo, poštovani gledaoci, ovde smo ušli u letnju učionicu Futura i kao što sam ja sela ovde za ovim stolom, tako tu sede đaci, dolaze sa svojim školama, sa svojim učiteljima, nastavnicima i verovatno održe po neki letnji čas. Pogledajte od čega je napravljena.
Lepota jedna ovdje u Bojčinskoj šumi. Gore je slama, kao što vidite, na krovu. Poštovani gledalci, evo nas u srcu Bojčinske šume i to na trim stazi, da vidite da ovdje ima trim staze sa nekoliko tačaka. Mi smo trenutno na 14. tački gdje se vežba bočno preskakanje, kao što možete da vidite. Poštovani gledalci, evo stigli smo do tačke 12 gdje se vežba penjanje i skok, što možete vidjeti. I sada da pogledamo ovu trim stazu, postiće, u stvari ne postiće, nego je pravi ekološki zeleni tunel, jer vidite kako se gore i s jedne i s druge strane spajaju grane i formiraju taj ekološki tunel, kao što sam rekla, ove šume. Šta da vam kažem, poštovani gledalci? Ovo je prava rajska sreća. Ovakvog života nigde nema. Srce i duša mir imaju živim životom šumskog boema. Poštovani gledaoci, specijalno za vas ansambl Čuturica. Pamtiš li, druže, vojničke dane, kad smo našoj zemlji služili, zakletvu dali svome narodu, radili, učili i lepo se družili? Hej, druže, sjećaš li se rana iz naših vojničkih dana, kad smo strojevi korak gazili i jedni druge čuvali i pazili? Pamtiš li, druže, vojničke dane, svega opasnog što vojnici rade, noćnog dežurstva i teške straže i ponekog bežanja preko ograde? Ne smeš, druže, da zaboraviš i posle vojske da se družimo, da ne blede uspomene bratske i jedni drugima pomoć pružimo. Hej, druže, poželiš li ponekada ona naša druženja stara, onaj ko ima deli sa svima i uvek za svakoga sve ima? Zdravo, draga braćo moja, želim da vam se svaki dan duša veseli i u to ime vaše zdravlje. Živjeli! Reže kad ide niz gušu, pravi melem za dušu.
Dragi moji, i stariji i mladi, nešto ću vam sada reći o toj famoznoj gej paradi. Dragi moji, kada sam se ja rodio, zabranjeno je bilo biti gej. Posle toga je bilo dozvoljeno, ali u tajnosti. A onda zatim je prihvaćeno u javnosti. A danas? Danas je to ponos, bre! Znate koji je moj zaključak? Pa, zaključak je, nadam se da ću umreti pre nego što postane obavezno. Bog vam pomogao.